uhoro wa irathi cia ECD ikinya ria tigara ni ritu riu round ino ingi ni atigairie budget ingi kidogo tumeja turia ngumuikiria one naguo ni ati angihota guikia tutikana tuindo turia twetio ni ndona turi kuo maybe tumetha kana kindu ta kiu no arutani already ni ndora ni maroretwo na that is okay hau ni hega ukuragia mundu uyu gwetwo maina riu tatigeire niki kiratuma nyone Yohana Mugambi no Yohana tawe nano nawe kuruhana muno na Mugambi niwe ocio gore mutua inwa ewe ne ndaigua ihoya rira wena rio na ni undu woguo ne ngukua itangi ria lita 10,000 ndeigua ni tondu ndirarora thukuru no niguo tukoranaga na waziri maya mothe maya ni mai mungika maundu manene muno namo so akwa ni kuri na njira mwalimu mungeria na MP amuhe water harvesting nigetha na ningi kiona itangi ngikurehere no riu gutari ndingihota but for ECD ndiyo kana ni gwikire data ziriho koguo riu ni no itangi kiruga mande utaletewa ikuje hapo ayo ndio nigetha riu maundu mau mukugaga murore kama ni hiyo maji manyitwo githe matikire maitu mothe marorwo na hiyo maneno iendelee si hapo ni mpaka hapo ni mzuri wewe ugiuge atirere riu turathie kundu gwetagwo kia guthu kukwe na ECD tuguthie kurora twauma hau ni tuguthie karuthi ni tuguthie turore thukuru na turugurie thibitari ndirarehire ndagitari na nijwe ni reportete andu ni makwambiria guthondekerwo hau kuma hau o hau no tukuheanira mbembe na mbegu hau cia iria koguo muthenya wa muthe uma wa dedicated guka chinga nigetha tuonane na twaranirie wa mbere ndimwire uguo ndamwira wa kere riu ndikimwire bi umundore wega hau mwandorire githe mutiagekire wega riu tutikirorete mwaka wa hiti uria tahoyanagwo ringi mwaka oroka bi umwaikia ritho ndire undu ndimwekeire miaka 10 mauga nyinuke adorai murenda nyinuke gicagire ngimujire no kuria ndiwe ni wega kuria thiye gicagio uguo ndika mwana to ndironeka gatuwe miti nyamberie kurithia riu muikare the mubangane murore na mungirora muno ri gavana ngiuma giti kibwari na kwanja gavana urutete wira Kenya ngima taya arutani ndimeraga inywe mungenua hau hari mundu guka naona why you put on permanent and pensionable very good no igwa komagitira nigetha kungigoka muhugo inyiri ndaka mubutira riko tondu angikora mari na contract au kabuti othe egegwire andu aya ni kurua turuite nao tugigathondeka bare ya andu aya ndiarutia haha ndamitwarire nginya kuria Council of Governors nigetha tuthondeke nginya uria mari andikagwo no andu aria ingi mandikite ni atare andu aria meciragio horo wa twana tutu na kiria kingi ni atare koguo nigetha tugitire andu aya na makorwo mari o wira-ini nigetha wira mwega wa Nyeri uthie na mbere nigetha maundu maria ona uria ungiuka no nginya munjige handu ndiroraga wira wa county uria urathie githe ti wega wira uyu urathie wa county ni mukiuwi na ni ndiuwi tondu kiurutite miaka 10 muri mwaigua ciringi ya Nyeri yurite muri mwaigua njigireirwo nginya kigenyo ndiga hau ati tu social media ngakuraga ati kirugana he na mugavana ni marekire ni muigua andu mekiritwo nginya bengu katiguo mutiari oguku mukiona andu ng'ania gekirwo bengu cio giakanyitwo keinde mwire andu aguku kagongo county ya Nyeri ni mwe ya county iria iricivaga tubeca tunini muno niranyita tubeca turia tunini muno tondu ithuĩ tuheagwo bilioni 6 thutha witu no Nyandarua Kirinyaga na Tharaka Nithi na Lamu niranyita riria county imwe for example juge ta Wajir iraheo 14 Turkana ikaheo 13 igoka na Ikuru iri haha Nairobi ni afote kindu ungicokorore tubeca tuu twitu tukene tukuiyure kuri kindu mungikona koguo ni ngumuthaitha hindi yo yakinya riu turi wira twakwamba kuruta ni tutigaritie budget imwe na mundu gwitwo Mheshimiwa Kiruga tumirute
turekereria kuria tukurekereria twina maundu maingi muno tureka wathie mukuru-ini uri haha ni turaka thibitari ni turarekia thibitari ri hau tuthie Karatina tuthie wa Magana haha ni turaka level 4 Kiawara ni turaka level 4 ndenda gutigirira Nyeri ni ndarora maundu mau gukire mau mangi maria tugituire twikite muthie na mbere guturora na Ngai enda hindi iyo Ngai angigagitukinyia no tugugiuka guku no ni ngwenda kwaria ta gavana wanyu ndimwire uteti uri oroka ni ukwenda andu memenyerere muno tutigatuike andu makuhiukirwo mahiuke na maundu twike uria twekire ni we riu ta hindi wenge twokire tukihiuka tugeka riu ni kurira amwe turarira tugithie kou kuria kungi tugie na kindu gitagwo sober thinking andu maecirie magithie guthura ndiramuthaitha mwibange na murore mutigate muruti wa wira ni undu wa maundu maria maingi turona ndu kwina maundu maingi maroka maundu maingi magoka gugathio ndamuthaitha muririkane mwikiri wa kiratu ni omenyaga haria kiregatia riu nyu mungigithie muikari uria mukwenda kana muiguithio ni andu angi tariu kwanja ndirenda kuga nie ndirenda kugia mundu uri ukanyire gutwira ati uria tugwika ati ugoko karugamo kuga uyu ni aguteo uyu ni aguthuru maundu mau ni ndora tamata reke ithue turi raia tondu ndi na kura tuigirire mundu karabo igake tumuthime tuone uyu ni aguturutira wira kana ndaguturutira kira kiratuma njuge uguo niki turorete handu ha maheni maria maguitwo bururi uyu ri kahinda karoka ri mukwirirwo nginya kuri mundu uri mwira ari muthambagia maguru mwathuranie kana tiguo riu koguo ni ndirenda guthaithana twimenyerere na tutigatengere tutigatuike emotional tutengere na maundu ati kiundu gia gutengera gatwerera apana mwaki ucio wa mabebe ria mwisho rikagia na gutuikia irima tuikare thi turore sobali tukwenda atia na ni maguka ingi tu uyu mundu agoka wa mbere ndeto cia njamba nio tutigane nacio ona mundu wothe urenda giti ni okerire raia nie ngumwikira maundu matano wa mbere ni wa kere ni wa gatatu ta mundu ni ari ruhia mugongo tigana nake kana ndeto iria ciaragio mukaigua ati riu ni mambirie kuhakana giko ta muthenya ungi uraiguire ndera mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na ndirera mundu gwitwo William Ruto inyue nituramuthikiriria ndirarikana hindi maratwaranite igakinya ndeto ingi tutikwenda guthii uguo tukwenda maundu sober tukaririria ECD tukaririria uria tugukaga cukuru tugwika maundu maria mangi maundu mau nimo magututeithia nie ni ndakena muno andu akagongo ni undu wanyu gukorwo mugiukite nigetha tuhingure cukuru iyo na nimefurahia sana hata wale wanafunzi kusimamisha mambo yao yote na ndio waweze kuwa pamoja nasi ni vizuri sana. Mnaona gavana wenu anaitwa nani? Hapana, lazima unasema daktari. Sema daktari Mwalimu Mutahi Kahiga. Wewe umesikia? Yeye ni daktari na ni mwalimu. Yeye ni daktari na ni mwalimu. Si ni namna hiyo? Sasa lazima hata wewe ukuwe daktari. Ukitaka kuwa daktari ni kusoma. Tunaelewana? Usome kabisa. Tuko pamoja. So thank you very very much. Nimefurahi. Sasa mkitukubalia tunaweza kukimbia mahali pengine tuone vile tutafanya together tuote kurejea. What is your enrollment? Or you have inclusive of the ECDs? Okay, we'll look at it. 254. Okay. Sasa nimeambiwa, nilikuwa nauliza mwalimu wanafunzi ni wangapi, na nimeambiwa nyinyi ni kama 254. Hao wengine nimeambiwa ni you are how many? You are 70. Very good. So because we want you to take care of these kids, you take care of these kids. I'll give you something little to buy them, some little soda and some biscuits. Now wengine mwalimu, the others,
your school. You can buy them a soda and some bread. So we'll give you some. Mkate na soda ni mzuri. Si mkate na soda ni mzuri. Very good. So I will give you for the kids 25,000, for the teachers 5,000. Hawa nitasort. ECDs will handle them differently so that they don't become a headache to you. Mwalimu atawaangalia. Si ni namna hiyo? Sasa wale wamebaki ni wazazi. Wale sijui tutapangana namna gani. Chairman, watu wako tutapangana namna gani? Aya, wacha tu sort hawa, alafu tutadili na nyinyi baadaye. So, you just find out their number. Not